Mutongoria wa bururi ni athiete na mbere kuiyuria mathenya maria matigarite thiini wa thirikari yake niguo gukinyaniria mibango na uruti wira wa thirikari. Maritwa maya maneanitwo niguo mathurimwo ni mbunge mbere yao kwihitithio na kuiyukia iturwa ici. Aria maritwa mao maneanitwo ni giturwa kia munene wa watho kiria kinyitirirwo ni githumo igai thutha wake kuneana marua ma gutiga wira na kia mutongoria wa thitango cia muingi kiria giatigirwo gitari na mundu thutha wa kiria kutobiko kwa murori minister wa maria maturigiceirie. I have today conveyed to the National Assembly for approval the following names: Justice Paul Kihara Kariuki as my nominee for the position of Attorney General. 2. Noordin Mohamed Haji as my nominee for the position of Director of Public Prosecution. Oho President nianeanite maritwa maandiki akaru a ministry itiganite maria mataiyoretwo itenda-ini ria keri akianirira maritwa ma a minister na andiki akaru. Maritwa maya ni hamwe na ritwa ria Hari Kimutai ministry ya mahio, Alfred Cheriot ruhonge rwa njera, Professor Fred Sigor ministry ya urimi, Jerome Ocheng ministry ya ukinyaniria, Susan Komen ministry ya East African Community na John Omenge akirugamirira thiini wa ministry ya weji wa mahiga magoro. Maritwa mage maria president aneanite hari uthurimi uyu ni maritwa ma mabaruthi na tafariri ya mihango ya ministry itiganite. To the position of Chief Administrative Secretary, I have appointed Engineer John Musonik to be the CAS for Petroleum and Mining. CAS Sports, Hassan Nur Hassan. CAS Environment, Mohammed Ibrahim Elmi. Also for the position of Ambassador, Engineer John Okuna Ogango. Also for the position of Ambassador, Wilfred Machage. Mwaro uyu ugitigirwo mbunge ya kibururi kuhitukia kana kuregana na maritwa macio. Mwena wa mung'ethaniro ugitanywo kunyitanira uthurimi-ini uyu thutha wa mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta kugia na giikaro na mutongoria wa ngwataniro na Raila Odinga na kuiguithaniria kurutaniria wira mari hamwe mugaru na hau kabere kuria abunge ngwataniro iyo maregire kunyita itemi hari guthurima aria president amurite itena ria mbere na ria keri. Handu-ini ha Kameme TV, Jitagwo Maina, Kihumo.